نوع حلو كده بتسحب كده اهو الاوكس ده. والله ده يدوي، الحاجات دي يدوي. ده لا ده تقيل عليا، ده مش هقدر اشيل. ما انا بجيب الخفاف شويه عشان مش قادره. تاخد الكيلو اللي هو صغير ده بتاع ايه ده؟ هو نفس الاوكس زي يعني ده غسيل اوتوماتيك. يعني اوتوماتيك. اوتوماتيك. ودي بكام ده؟ لا منه مثلا 60 جنيه 70 حاجه كده. لا خليه مره ثانيه. يلا شوف لي حسابي كده، يا رب استر. حاجه بسيطه والله ما يعديش. شوف لي بعد الخصومات، ما يعديش. شوف لي بعد الخصومات، ولسه البقاله والحاجات دي يوم تاني. انا مش قادره يا بابا، مش قادره والله العظيم، انا ماشيه بالقوه. هبعتلك دليفري عادي. مش قادره. شو نساوي يا جماعه، شو نساوي مع الايام؟ حاجات كتيره اهي ما شاء الله. منفذ حلو فاتح جنبنا برضو، حلو قريب. بعد كده اوديكم ان شاء الله فتح الله ومترو والحاجات دي. المولات الكبيره عندنا، ومنها مولات كبيره في كل مكان. منصوره فيها كتير قوي. نشوف الحنيه في الحساب هتبقى ايه. الحنيه في الحساب شايفين. هو هخليكم برضو تشوفوا تشوفوا المكان التاني برضو. خش الباب التاني. ماشي مالكيش دعوه بايه تمثل. انا عايز اعرف انا كام؟ طمني، ارحمني وطمني. ما عدتش ايه؟ يعني لازم يكون معاه الواحد اقل حاجه الفيه. الفيه كده يا جماعه. سلام سلام سلام.